Gameri, evo nas u novom tutorialu na mom YouTube kanalu. U današnjem klipu ću da vam pokažem kako da vaš Android telefon prevedete na hrvatski, bosanski, srpski. To je sve isto ako vam je na engleskom, turskom ili tako dalje. Sve što treba dodati jeste da odete u postavke i idete prema dole. Ako je na turskom, engleskom, a vi ne znate taj jezik, idete ovdje jezik i ulaza, ne znate taj jezik, nacrtano vam je slovo A, vidite. I idete tu. I idete u ovo prvo gore. Jezik. I vidite, odmah na početku vam je Bosnjan, ali ja vam ne preporučujem da prevedete na bosanski, zato što vam i dalje neke riječi ostanu na engleskom i nešto će vam dolaziti na engleskom, a vi ne znate taj jezik. Zato vam preporučujem da idete dole i da ga prevedete na hrvatski. Samo kliknite tu. I to je to, vaš Android telefon je preveden na hrvatski. Kad ste to završili, ako želite da provjerite, mislim, odmah znate, jer ako vam je, vidite, odmah piše ovdje zrakoplov način mreže, mobilne mreže, kao to će vam biti drugačije na tom jeziku. Odmah znate tu u postavkama. To je bilo to u ovom tutorialu, nadam se da se dopao klip. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i pretplatite se na moj kanal. Poza!